Tala Tala Fou mai le sifofongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso tolu se fulo Januari lua fe lua lima. O le aso lua sfulu lua me ua whaalau i lua mai le minista o tupe Nicola Willis, e whaalau i loa ai le tala whaatatau o le tupe o le lua fe lua lima po o le paketi o le nei tausanga. O le tala whaatatau o le tupe, o le ataula i tonu i le whaamauti no ina le lei, o lo mawhai ona whaalelei a tili tupe maua a tangata New Zealand, e alai le whaatuputupula ia o le tamau a inga. Whaalia Willis, o le tala o le tupe o le tausanga nei, o le aofia i se isi la asanga fou, e langolango ai le whaalelei o le tamau a inga, e aofia i fo i taiala e fo i ailu i tau, ua lewa ona whiangai ma New Zealand. O isi wha moenga ua fuafuaina e mawhai ona aofia i suingo tu la fono. Tau la i lea i le whaasawina o tupe le malo, matuli matai tupe whaalu. Ua lapata ia tangata ina ia mataala ma whaai tete, au le i whailo ai atu i tangata ese e whaafesuia i tupe po oni o loa, whaatau atu i lunga o pengo fesota inga. Ua lipotia le toa tele o tangata e afia i tau whaamatau, e awhia i le ngaoi, pe a whailo ai e pikiina o loa na whaatauina i lunga o le maketi. Whaalia leo i Canterbury, e silia ma le toa se fulu tangata na whaamatau mausofa ia, a o awina ma pikiina mai o loa o lo olisina i lunga o whaasalalaunga whaapisinisi, po o maketi i lunga o le initaneti, o nisina o atu e piki mai fuala au whaasaina po le aisa, na whaatauina i lunga o le initaneti peitai, na whaamatau mausofa ia e tangata na whaalau i loaina fuala au. O le popolenga o leo, o lo fefefe pe maasi asi tangata i li poti atu, ona o le mumusu ina ne i maua i leo aisa, o lo fe whaatau wai i lunga o le initaneti, o lo vautua ina i leo le mamalu lau tele, a whai e whaatau ni o loa matapena e whailoa i male e ana ina le oloa i a mauti noa e whailoa ai se nofuanga lau tele, ai awane i mali lie e whailoa ai i le levo le po i se nofuanga pongi saa e le aini tangata. O ngā oinga e lua i Canterbury e iai whesota inga makeni pei ona lipotia le litio New Zealand. Ua whaamata o mai le malo se auwiwi po se tae ala whaapitoa mo le whaonganga e tangata whaingaluenga le malo o le Artificial Intelligence, le AI, po le pota whaafolinga o masini teknolosi. E te le la lama matangaluenga le malo e awhia i le ACC, e le ilevona whaia whaataita inga i le whaonganga o le AI i ngā luenga e le mo o mia le whaafasanga ai matangata lau tele. O ia tae ala po o whainga whaavai fau e whaamauti noa o le lei, manino, masaonga le muai au aunanga. O langa i whainga whaalilo lilo a wale saunga le mu matulanga la matia o lo o ave i ai le whaamuamua ina i ai loiloina ma le whae tete. Lipotia le litio New Zealand e ai le ai atatau a tangata whainga luenga le malo e whai ai whaatala noanga e winga i suinga mai i le AI i awala la tau te ngā lulue ai. O lo ona ia malo se le minista mo le Digitizing Government, Judith Collins, ina ia si itia le whaonganga o le AI ma ua mali lia le kapenete whaamala malama ma tonu folau le whaonga ina awanga luenga amatanga luenga ma ofisa le malo. O le whaititia i o fōma i whale ainga po GPs, ua sitiai le sawai no fōma i tutono le whale mai, ona ole u umi o taimi whaatalitali a tangata i whale mai, pe ona whaamaonia e le General Practice Aotearoa. I se suenga le University of Victoria, na mawai e tolus fuluono pasene o GPs, e le otalia ina ni tangata se ngase fōu e resitala i ala tau au nanga, ona ole whaale e tonu ole whaatupenga. Whaalia le Minister fōu le soifua maloloina Simeon Brown, olo avela na whaamuamuai au nanga tau i le soifua maloloina, ma ole aia sa ili fesosoani mani whautuanga a wale fofoina o lea whaafita auli. Ele o whaamaua lalo le New Zealand First i la fonga na lafo e nisio ala tau whaipule i tutono le palemene. O lo o whaamauina e whaailonga lanu. I se whelaflafo inga i tutono le palemene i le asolua. Na wala awai Shane Jones o le New Zealand First ina ia toi whaafo i tangata Mexico i lo lato atunuu. Sāsau no fo i le taitai o le pāti wa wasamana ia Winston Peters. I nisio sui whaipule le Greens e te tau ona whaali mai lo lato wanganga whaafetai o lo ono nofo i tutono New Zealand. O atu ina atu se tusi le pāti a le Green i le palemia ma le fonga fetalai ina ia whaia se ngai o inga i ai tu a inga mionga ma la fonga whaailonga lanu e le talia i nei tutono le palemene o New Zealand.
ai mai se upu whai e anga i whai pule whai mai to tono le atunuu e pe ona saunoa le sui whai pule le Green Ricardo Menendo March na soifua ai i Mexico na taliane Peter zina ua fesilingia le leitio New Zealand a le mawhai le whai pule o na tali upu malolosi pe a whai a whelafulafua inga o lona winga e te tau na aru ese malenofoa. O le masino iu lai le tausanga taluai na whato ese ai Todd McClay lea sa avea ma minista o whataua inga o na uaia wala au ia Menendo e tele o nofo i tonu o Mexico. Ua whaalia le popolingo se forma i sini ai Northland i le lawai o forma ai pole au whaingaluenga i le whale mai Dargaville i pō na te talitonu e le o saunga le mule te tala umi o le whale mai pe ona whaalia i whaamaumau ngaloa ia i lalo o le Official Information Act. Na whaalia le lisi o tangata whaingaluenga ma la tau sifi e mai le aso se fulo o ki topa i le aso mua te se mo le tausanga taluai na whaingaluenga i le forma i e to atasi i le pō i se whale mai e se fulu lua moenga i le na o le 5 mai le 5 se fulu 5 pō pe ona whaamauina. E ui e le o au fia i li poti whaamaumaunga i luma mai o le aso mua te sema ai olo o malamalama le li teo New Zealand e le ai se suinga tele i le au whaingaluenga talu mai le nā taimi. I se tusina tu ina atu i le ofisa moa lungo le soifua malolo i nei Northland i le aso tolu se fulu a Septema na ta uai e le pulesili o le soifua malolo ina i te tai toke rau Jennifer Walker o le tulafono le matangaluenga o le soifua malolo ina o lo o manino le leiai le te tawana wano se forma ai te tono le tai se fulu minu te taimi uma i au nanga le whale mai e tali atu i whaalawe whafua sei po o le ER e tali tonu o le whawhitau li leo lo o tele ina whea ngai ma whale mai le atu nuu peitai o ke topo le tausanga taluai na o ai le whale mai i Dargaville i se tūlanga o na o le lava o forma i. E to alua tala vauta i sfuluono tausanga i au kilani na lokaina leo ina ua lao sofa ia mangao i alifale o lo le cash converters i au kilani i le tae au ana nafi na ulufale ia tala vau i le cash converters i Queens Road i le te ala ititi o le iwa ma la wha ngaina ni a upenga e tale pia i sefeti o ata o lo o tewi nai fili euro wha apea le pusa tupe. Na maua mulimuli ane leo le taawalenga o i leana whaongaina e ia tala vau o lo whetawi ma se pā i pakuranga. Ua mawhaiona toi whaafo o i umatupe na ngā o ia mai le whale o loa ma o lo o tālia se aso e tūla iai i lumo le whaamasinonga. Ua mawhaiona whaalawi loa mo le taimi mua le ingo le tala vau lea sa whao o maliu i a Bram Williams la taipaihia o Kian McNamara sa whao o maliu i a Williams i le lua whelua tasi a o se fulu whao na tausanga na mo lia McNamara i le whasi o te tangata ma na mua i whasalaina no fosala i le to ese mo le lei titi fo ma le se fulu tausanga peitai i ayu lai lua whelua tolu sa whaaleo ngaina i le whaamasinonga o talosanga le whaasalanga o le solo a toa masui ai i le whaasalanga o le se fulu tolu tausanga i le to ese. Ma sa apolo aina i le talavou i a lei titi fo le 5 tausanga ma masina i lua e nofo sala i le whale pui. O le aso luluna whaaleo ngaina i le whaamasinonga o apili le talosanga le talavou e tau fia i le whaalawi loa whaalawa i tele o lona suafa. I taalonga, e le iwhaingo fia le whitwhilinga a le Tala Fou a le Hurricanes, le ali o Zach Gallagher, le asata alo i le awa le Crusaders, pe ona ia ta ua i lungo le liti o New Zealand. Sa ia sa unoa na fisota ia tu le whaia ongo le Hurricanes, Clark Laidlaw, i le tausanga taluai, ma sa umi se taimi o mawhau i le suinga, o na olona o langa atoa na soifuane i kalai estete, na ulufale i le awa Canterbury i le lua whelua se fulu, ma amata ta aloa i le awa le orpeleki ta ito o sefulu 5 i le lua whelua. O lana ta alonga muli mo le Crusaders i le lua whelua wha, na vaveo na malolo ma aveitua, ona na wha amanu alia i le la ta alonga ma le Hurricanes. Tala Fou ia mai le si ufofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao.